such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out. I know you're able. My God, come to us. You can do all things. You can do all things. You can do all. You can do all things. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Miracles possible by the power of the Holy Ghost. Set a new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho, and my walls are all breaking down. Yeah, right now, my God, they come through. You can do all things. You can do all things. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You never lost a battle. 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 And you never will. You never will. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. And you never will. You never will. 'Cause you never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never will. 'Cause you never will. 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 Hear my fire left through us. We are not terrified. It's Emmanuel. Oh, it's Emmanuel. Oh, yeah. Oh, yeah. And my fire left through us. We are not terrified. It's Emmanuel. Oh, it's Emmanuel. Oh, yeah. Oh, yeah. My routine.
Good morning, church. Praise the Lord. God is good. All the time. Praise the Lord. Salamu fai kupuelima. Awa elele Jehovah. E fa vau lava lona lofa. E o atu lava lona fa mau ni lea tupulanga ma lea tupulanga. Psalms 100 verse 5 it says, "For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all nations." Amen. To all generations. Hallelujah. God is still the same God that was there with the Israelites as He is today with us. Amen. I invite you to join us this morning. Greetings to you all in the name of our mighty Savior, our mighty Lord and Savior, Jesus Christ. Sorry, I'm so excited. Matthew, Angel, as well as our leaders. Praise the Lord. We welcome you to join us as we give honor and glory to God. Hallelujah. Greetings to our visitors who are tuning in. God be with you where you are as you join in today. And let's just give God glory. Hallelujah. He is good. Praise the Lord. Praise with the sound of the trumpet.
I just want you to forget about whatever's going on in your mind, in your heart, and just give it to God. Hallelujah. I know that we go through a lot daily, but it's all about Jesus. Amen. We know that He is the only answer to our needs. If it's sickness, if it's mental health, if it's a physical sickness, hallelujah, just anything, I invite you to just give it to God this morning. Amen. Just join us as we continue to keep our focus on Him. Hallelujah. There is no other reason that we gather but your name, Jesus. We lift your holy name upon high, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. Why don't you just give Him thanks?
so umay o le fala amen. So may sa mga patimore so you may be seated in the presence of God. May sila wala tatalo. Ako to spaya tatalo le ako. Sa ile o iya manula talata mai. Taimi mo to na to ya te ia. Awa ia so to sa ia to le to ia. Ia so to na wai. Le to ia to. Never been to spaya ia taimi o mai le o me se o me ai me. Leo mi fa no mo le pole tu. Elana ole tanto manatu fata wa ai ava no tai tasi. So se tai tanto wo mai fata ua ya te oe. O se ava no tanto te o mai tapua I mafafu ile tu. Ala mana o mafapi tu tanto tanto le tu le se be fa ta. Talo be le tasi. E tai ne lunga lo le sabalima. Se taimi tu lima baba ai ko ai mano si fa tu sa mano si ale taimi tu tau fa ta si lama rola au mai Yesu mo tato. Pray for one another, stand in the gap for one another. We don't know where each of us are in this journey that we call life, but our job is to just pray. We may not understand each other's journey, but it's not our job to understand. We just need to pray for one another, love one another, and lift each other in prayer. That's what God has called us to do. Say amen. Ia tātou te talo pea. Aua lava nei whai ti tiro te talo ia matua whina whinau le te talo. Leo tali mai lea tua rea mo mo. Tātou I o whatasi lea tua mai tātou. Ai o le te talo ia whaawa pēr ngā ruenga ma mandau lea tua. Ia wheso swani I tai o nei atu. Ia lato I loa e ngata lato pule I lalo I. Au lea tua ia e pule a wau ia. Tanga mea uma le whauseino nei whale ia tū foi nei manu le se ai tālaf. Le ai leo stato vi inga, o le vi inga I le atua, o le whātua tua foi le atua, o I o le sosia ma le pongai o le tamau a inga ma manui uma, e le ai se me whainga tai le atua. Tālo foi mosi o tātua atu no o Samoa. E oi lamo le whainga ma loa ma meo lo tūlai mai nei mai tau, o le tātou ngā ruenga te talo. So tuli lumo le atua I anga le atua. So swani le atua ia le file huo le atua. Ia tula I mai mea moni. Ia tula I mai tangata o umanto fie le atua. Ai wese tangata whainga whala velave. O tato tano mai le atua whai le atua le whai tato. Ai mantua se o tato malo. Mantua foi tato tai nei Amerika. So se tasi la tolo tau sia sama le huo le atu fo mai. Leo so se tasi la mantua I la tau. Ia ai tu atu leva noa pe ai se mana o whapitoa tato I ngale sia. A le ai a whai ua nao se mana o mana o hoi lava ma le atua whai loa mai le si mai o au wha manmole. God honors that. God sees you. Ai peo tau whai atu te lo tai. E le tau tangata le talo te I. E ta talo umana ma tato. Ia la nao le a tato sa au ni talo I le tua ni tai au. To have a noise, let us pray.
I fo ia na wani atule ma fa da ngam mi tai au tatu te talo na nangai ele ma ina ma lo lo ele o le ma ai tangata sala tu abele ma ile tai ton foi na sa ma so ma la onga mi tai au sa o posisi o aina sa tau sangina oe tau tuana o le talo ele o le ma ina o fa tali ma ele o le mana onga o fa tali ma ai o oe le na sa o Yo no fai tu na ele ma ina maro no ele fa tu tu o fa tu tu o tangata sala tu ele ma amen ta tu talo ni tai ma to ia o e tamai ni tai au ma tu te fa tai tele le tu e lo wa nganga pa ia wa ma fu tai na ma to ni tai au tamu e ese au ma to la moni o se la mona e mātou te le mawhai o na mātou wha matala ina. E le mawhai o mātou manatu e le mawhai o mātou la mona le atua o na wha matala ina ia la mona pe a o le teimi e pai mai ai ma mafuta ina i mātou e lo wanganga pa ia le atua. Nana ngo leo lo mātou mana onga. E le tukufua o mātou a inga. Mato te le ita penga fua i le tae ao tama. Sa mato ta penga mai lawa i le aso ma fua. Mole nei tae ao. O le mato mana onga le ie. Mato te fia manuia. I au manuia wa unga na e fola ina. E te saungi e te wha manuia i lau whanau. Pe a whai mato te o mai mo mato roto atoa. Mato te tapua ia oero mato atu. Mai le nei tae au mātou wala au, wa esi da fia o mātou mana onga le atua. Ua mātou iai vai teimi whainga tā o le olanga, teimi whainga tā o le tāle sia, ua tama whai leo li o nela o langi ta lepe ma whaale anga ia te mātou. Ai wa mātou wala au ta mai, te soani mai le ia o mātou tangata, na ranga o ina i mātou, e iai le te me mau ai o mātou whātua tua. E ai le temi mai lili ai le tele o nganga le ie ai wa mātou wala au ta mai mātou te mana o mia loa nganga pa ia mātou tu mau i a te oe mātou tu mau i la upo pena o ina ai mātou ta mai ni taia le ie wa wala au i o fio mana tua se mātou ngā luenga le atua wa wala au i o mātou mātua whae a nganga ma le noko alu le atua leo se ngā ruenga whaingo fia. E iei mai teime le lei ai, e iei le teime mātou te tō e ai, ma mai e le runga i maftanga, e iei le teime whaina tā ai ta mai. O wala au leo fio mana tua pēra ua le mātou te tā. Maua leo sa. O fōi le whau tauta mai wha pale ia tu oia wala o ngā ruenga le ie. Ia ia te ila ua lofi le mui teime whaina tā ma whakutau. Ai wo wala au ta mai le nei tae au awani a le sea lau whau unga i a te ila ua ta mau. Tu mau i a te ila ua le whau unga. Maua manatu ma po whaunga le lei au wala unga renga whaalinga mai a te oe le li ie au wale whau se inga lo e kani sea. Whama mau mai o le tino i a maua le ola maroro ina le li ia meso no whaalo ta mai. Wo wala au i lo fio le tinao ngā ruenga e ngata foi nisi o ne tinao ne ka le sio o maua i maitanga tama e iai whaingata ai suia ti ngā le rie i le teime wa ai ai si o roa tāua ua whapopoina le ainga le ngata le ainga ai mese o tonu le ka le sio e maua malo si o le tino tama ala au ua fio e lo wanga le tonu si matu i ka le sia i tonu ainga rotu tai tasi le rie wa wala au lo fio i a tofutuse i matou i yaumanui whamanuia i tono ai ngalotu tai tasi. Ta māma tina o uso matua whawhinia le i e wala au i o fio whamarasia i mātou lau mārenga ta māma. Wai fwoi se nganga wa tau whaawai vai le i e wala au ni e tulo i na pēri mana o wala whakia le. O le teimi o te tau wai o mātou tula i lau ngā renga. E fwoi teimi o mai ai le musua ma le vai vai. Ai mo matu wala au le tulo e le mātou le mana o ngā pakia le tulo. Au nei ai se avanoa o le li o nei laro langi le i.
o matu tu mau ia te oe malau whaora tanga wana talata loto ia fio mai. Pamanuia o fio e tonu ai ngalopu teitas. Ma tātau nei e kālesia le i le mawhtanga tamā, le mawhtanga tinao lau masao lau tana kou. O fisa le lotu le i mai rato uma wa tura i mai e ngā rurue mo ne tau sanga i tō whina iau tai tai, sui tai tai o whailau usi ma tau tupe le i e mau rato ngā rurue whatas. Awa le tau atina ino lau ngā ruenga le i whamanuia ia te i rato mau manatu ma po whaunga mai a te oe e tu sai ma tō whina ua tofi ai rato i ngā rurue tono lau ngā ruenga. Wa wala au tamai ki nātu i mana onga o si mato e kālesia o si eino si maru fōu. Mato tai tonu lo e ngā lue mai le atua maua tala fie wha ori ori nā ai ma wha fie ai o mato ngato. Mato wha pehatu tamai ni tai au vi ia oe le atua wha pe tai lo ngā lue mai. E iai e temi mato te manatu mato te le mawhaia se mea. Hei fo le teimi le i vai ai o mato roto i tala i mato te whārongo ai mato te tai tonu le atua o lo e ngā lue mai mo i mato le teimi le o mato i ai whawhetai le atua i rofe sosoni mai mato te talo le siri o whanaway i lawa le atua o e pule au au i nei mea uma e lau e ele mana o langi ma mea o lo tunu ai ai o le nei o langa ma mo tata mato i ai e iai tangata o tofe ngā lue i le mea ma le mea o wala au waita mai anga le atu le siri o whanaway i la tōre le i o lo maua teimi mato fesota inga le i o wala au wha malama i o la tōre. Ma lue le mana roanga pa ia tatala mea uma e whaingatā matu tai tonu le atua e le aise mea e whaingatā ia te oe tamā. O wala au le i e loa mai le ia te la tōre. Tatala ina mai nei whanua le mato whausia i o whare rotu. Le ngata foi lea le ia o mato insinia, o mato kusiata, o mato contractor le ia wala au tamai e sosoani ia te ila toi la tonga le whai. Whamanuia ia te ila tau le tua i o la tonga ruenga, pe o na whai nei mai te ini le sosoani ai mato ngā ruenga tamā. O wala au le o fio le ia ilo whamaro longa i tongu si mato e kārisi. Mama tina matutua ma euro mau i tino mai no swafa Yesu Keristo ono ia le mano le fa malo longa ia pa yatu pa yane pa i foro fa malo longa e nei tai au tola pala o le fio e lo wa lei si matua tu no sa mo e le mano le matu te tau au la vale o le matu na wenga le io le matu te tau o wala au le ni ia le whainga pālota o na tūlango lo iai nei te ni matu te lo matu loa ai o matu wala au ia maua se matu atu nuku le toa file mo au ni a vea ma awale e pisa ai a inga o pālo le gata lea le ia mai gato ai wala au lo ia e maua toa file mo se matu atu nuku tona o wala au nei tai au le ia ia le mai le matu waftanga tona wala au tamai ya si le wo le bata o le tai au le matu tala wala mai ai so matu manui ono tana te eu upu eu manatu e tu a fai o masanya ro fa fu ma ro fa motiva ono rio e matanga stingi matu fa no o upu le ie e o matu roto ele moto ia o upu le tai au tuma ono rio le matu fa longo te talo matu talina e o matu talia la upu la pa u le tai au matu Ia mato por estilo fai na venga no taio ele o singa venga fai no fie ia ele fa uma fa no le lo ia te la to e tu sai ma le na venga o to fia ia to na le mato ana le mai o ni taio o mangale mato se mai o mato fai to mo se pani o mato vai to talo mato mucho mato mafo fonga mo mato manatu na tu o mato vai fai na le fa mangalo mai ate mato nei tai au le toto la lo pele Yesu Keristo pai matu te talo lea mato awaratu no swafa Yesu Keristo mato fa anga ina ile te talo ono o Yesu everybody say amen. All the time. God is good. But I want to hear from the Akon from the moment, not tanto for what you need to know.
say amen. Tātou whakaia tua, tātou samai, ia. E tu e tau whaisara ika, na whio i o tua, tātou lama na manuia, e ei tangata e whaia i le na ina. Ia e whaatai atu i o tua umalawa, ka ngato tu pēr i pledges, I will take it then, ia. Ka maoni lama o le tua inga, e whamaoni o le tua na te sosa i o oi. Ai ia whamanuia te le tua, whaatai lava i o tua umalawa, ia me se foi nā tua mata mai, whai o whai o mai, ia whamanuia te le tua i o tua umalawa. Ia la nore tu nā tu le whiumati a kōra i a sumo, na te sa ia se tala mo tātou whai whamamoli. Tell me
Tālo lava le whaamalo se fu nei tai au. Tālo whatu le swafa manu malo o le superiso le kuhi tātou kāsia. Sui fu o le sui whaiwhau mo tutua o nese le whai o le whainga wenga i a wao. Ti a kono mātou kātua. Ti nāma ti nā se o lava i tātou whātua. Tālo so alofa tāna whanaba. Rapito fos whatana whai se o finances mai nei tai au. Tai le atua ua maua se awa noa tātou te mafutai. Tal tonu le whafo se ilo wa se singa. Nao se awa noa whai le atua tātou te mafutai nei aso. Ia ma avelvi inga i le atua. Talo whatfo i lato umalo mai noa mai tātou live streaming nei tai au. Ia whaftai le whaava noa inga tō taimi. Ia nga leile atua ma whamangi atu ia te oe. Ia e ala le au nanga fo nei e kalesia. I sau ninga taitasi a mese nei au sapa ia. Ia whamanuia te lele atua. Greetings in the name of Jesus to all of our church family. Thank you for being here this morning, making yourselves available. We are glad that you are in the house of the Lord today. Thank you for just again being part of the body of Christ. As we try to say, never forsake the fellowship. Always be planted and rooted in the church. So thank you for being here. God bless you as we continue to worship God through the Word of God this morning. I want to also especially greet those of you who are visiting for the first time. We want to say welcome to the family. Thank you for being here. We pray for God's blessings over you. And those of you who are tuning in online, welcome to our service this morning. God bless you. Wherever you are watching from this morning, we greet you in the name of Jesus. After ile tua watato aulia nei asa, le asa muli fo nei masina. Le fo watato tu lata fo ile onga tono nei tau sanga fa after ile tua ilona fa maoni. Le taita inga fo tato le nei fo isava linga fa le nganga ia. After ile tua ile tu la fo ina tato. O fa tasi mai pea o lo so ani mai. Ia o le vi inga fa fo ile tua tal tonu fo ile tua lo mo pe o tu le o man manosi so fo manuia. Ia malo lava fa malo sina luenga le tua. Ia ai me aso nane I tele na wani fa talanga o le atato wo le upo le tua. A fai o ia se o le tu spaia fa mole tu se mo Ioane ta upo e lua a lona fai upo sful mal malu fa ngata mai fai upo e lua sful matolu. Mua le Ioane lona ta upo e lua fai upo sful mal malu e fa ngata mai fai upo e lua sful matolu. 1 John Chapter 2, verses 18 through 23, towards the end of the New Testament. That's where we'll find our scripture reading this morning. Te ilo le vaso lefto a umatu sa tato celebrating on mafam natuina le aso sao le Pentecosto. Le taua foi le asalea e le ngata o le aso ua whanawa ile kalesia. O le aso foi tato te whaitauina le tusia ngā luenga lona tau poe lua. O le aso foi lea na li lingi mai ai le anganga pa ia. E fai masosoani mo I tātou. Sa tau mwhaila le asalef to o mātu e tau mwhai whamatala atu le tāua le anganga pa ia. Le tāua le anganga pa ia e maise le vaitau lea lo tātou iai. Le whia ngainga tuai a te whaitau wai o lo ngā lue le atua, ngā lue sao mai a le atua le tamā, le na tau noa ma Abraamu I sa ako I a kopo e ofo I a Mose o le atua le tamā sa whia ngai maona tangata I le whia ngainga tuai. A o mai le whengainga fōu o tātou e loa na whanau mai Iesu I le whale o manu o ia leo le loko o leo tino le anau le taimi leo Iesu ki riso le tua le alo. Ai umaloa whamei le talo Iesu ina o toi tū mai na Ieoti whai atu iona au so aua nei toi tū ua Jerusalema. A ia o toi whātali tali I le a whio mai o le anganga pa ia. Sa tātou tala no le tā ua le whātali tali. Nanga na whai atu Iesu au ko ke o e ka lai se ka inga awange I whaaku se loku awange I whai se whongo kalopo se au kus pa ia ai whaakanikani se a whio mai le anganga pa ia ai se au le ale tā ua ngā luenga mua whaupa valu ai a whio mai le anganga pa ia I numa ia te o tō e whai lea o tō ma moli mau I a Iesu o le au ngau le anganga pa ia e whai mafsosoani mo I tātou. E on tam whai atu le upo e leni ngau le fsosoani o le tangata e sau e tū whaatasi ma oe, e le tū mamau au tū la ngata ma oe. E le ngata I le e musu atu ia te oe, e whamanatu atu ia te oe, le a whionga pa ia o le atua.
Mea nganga fa me Yesu ele saule nganga pa ia o tu se me fo. Now mea wa uma na fola ina Yesu, mea wa o Yesu, pa unga me to saule nganga pa ia I fa manatu ia te o ma. Ai pe ontam fa ia tu, a fa ia ile nganga pa ia. Ile isi tu e ia fo ia nganga leanga. E ai fo ia nganga leanga lo filo e o fo teni nei langa tom fa tele o teni o le ti apolo e le o alu fu le lalo langi. Nang ole lalo langi ai ala fa ia mi o lalo langi. A le me silio ma ka ai ki apolo o kokongu le lutuani. Le mea me lo fa ia le maftanga fa na wa Yesu e tama fa ia fa se ia I tato. Me ala na e tama fa ia tato mala malama e se le nganga pa ia ai e se fo ia nganga leanga. Ale aso la nei le atato faitau ai lango tangata le tu sile Ioane o tangata lava le to tasio l'apostolo le porso o Yesu Keriso ne ala o tato lava ai tu sile la tato faitau ai e malama le leia I le mele ta o le anganga le anga le la tato faitau ai tai au nei mo Ioane lo nam ta upo e lua fa upo e sful valu fa ngata mai fa upo e lua so matolu a fa o mau tato faitau ai tato tu sa mo fa man mole tato faitau ai ia Little children, it is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that none of them were of us. But you have an anointing from the Holy One, and you know all things. For I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is the Antichrist, who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. God bless you in the reading of God's word this morning. O te fia talanoa atu I se mta upu, e whapelo na whaupuina, ia whaitete ia nganga ole ane te Keriso. Ia e whaitete ia nganga ole ane te Keriso. Beware of the spirits of the Antichrist. O lo tato whaita o le tusi leo Ioane pe ona tamu whaiatu o le tusi o le tangata leo lo tusia o le tusi leo o le so o Yesu po le apostolo Ioane lea sa tusi leo Ioane. The Gospel of John. Le ngata I leo tato I lo le uso fo I lea le uso Iakopo o le atalia sepetaio le na vala awina o Yesu o tangata whaititili. Se tasio so o Yesu Keriso. Leo tato I lo fo I le sfulu o so o ia. O le vaenga le sa ia le vaenga tō tōru le sa lata tele a Yesu.
E ai te mina alua Yesu mono so fai atu le isi o nofo o tolu ai ona le to tolu le I mea na alua Yesu sa la vea ai maleone lea e tau mai ai o se tangata sa vala talata ma Yesu le fo wa tato e loa tangata le I taimi le o tusi ele mua Yohane lua Yohane tolu yane wa mata ona pula la ngoto le soifua wa mata ona matua mealana e faitau le faiupu mua tato tu se famaita maiti e nanga leo tala no tangata wa fatama wa fato e ina leala wa matua nele apostolo wa mala malama fo le upo le atua o se tasi fo tangata na vava ai a Yesu Keriso o ia na leo tusi lona tusi le kalesia I e kalesia e to e fama losi ma ia matahala awa le taimi tonu lea wa amata na alu watu le tala pepelo ma apostolo pepelo tele o tangata wa amata na launga e ese le Yesu le launga le apostolo Yohane ai ese foi le Yesu le watu malava inga lea ese le tala inga ese foi tala inga le watu maleva inga ese le atua ese le anganga ese umameia le la o faiatu le Yohane ia o to matahala watato wo ile aso ya e ngata ia e falongo le lenga ngai tasi Femela tamaitie e ona aso nei e ngata o le ame tupu femei fa pe ona o to fa longa I foi o saule ane to Keriso le ngata le femei o lo o yai nei foi ane to Keriso e to atele. And when you read that line, and I'm talking about this, the setting of this book, it's set against a time when John is now older. He's much more wiser. He knows the word of God. That's why when he writes children, he's speaking as a father, a spiritual father to the church, reminding them, children, we are at the last hour. And because we are at the last hour, he says, this is how you know that we are living in the last times, is that you will see the Antichrist. And even now, he says, many Antichrists have come. And I want to highlight that line because we gloss over it. Notice in that line that the first Antichrist is a capital A Antichrist. He says, you have heard that the Antichrist is coming. This is one person. Lefa me e yai le tenge e o mai yai le ane te Keriso. Ai sauna le isi lenga ngā whamei, au lo o yai nei soi ya ane te Keriso e to atele. Kusa lefa me e le i o mai le ane te Keriso, a lefa me i le tenge nei, e o mai yai ya isi ta mai ane te Keriso, e ta mawhai e whase se oe. He says the capital Antichrist, he's not here yet. Because you hear sometimes people say, the Antichrist is here. No, he's not. Some of us even guessed that some of our past presidents were the Antichrist. O isi ka ngaka whamei o kako ples kenge lefto au matu o iyo le Antikeriso. Ai le whamei o ane e le iyo o mai le Antikeriso. Ai paule mele wa amaka nga kaangei o isi ang nganga le Antikeriso. Ang nganga matamai Antikeriso o lo fialwai e tau mawhai e whase sele e kalesia Yesu Keriso. Nela le tusi le yo ane ilona e kalesia i o kou makaala. I o kou iloa wo o I aso e ngatai. E whape nā whai aso ni le kalesia. I a tātou matahala I le o moe le fili. E paulawa le ngā luenga ti Apollo o le ngā oi o le whasioti ma le whaumatia. I ngā ngei kako ma moe whale anganga. Ai la whare wai le fili e whailanga ngā luenga o le tau ma whai e whase se I tātou. Ai lewa tātou whaitau I whamei o le ane te Keriso o le fsili mua I e manam o le ale winga o le upule le ane te Keriso. What is the meaning of Antichrist? Because if there are little spirits of Antichrist that is moving today, we need to understand what it means when we talk about the Antichrist. Number one, keyword anti. When we look at anti in the English phrase, it's someone who opposes Jesus. Someone who is against. Le upelele ane te Keriso o se tangata te te atu ya Yesu. E leo le Yesu boi au tangata te te le fina ngalo Yesu. Tangata te ena Yesu. E leta li tonu ya Yesu. E leta li tonu le tamaha. Nela whama ia tō whai te o tangata whape nei o leo whea wai tonu le kalesia. Na walisi le upule wingo le upulea o le kangaka e whawhinga. Le kangaka e whawhinga mai o Yesu. Ai leo mo Yesu. Someone who looks like they are for Jesus, but Antichrists are copycats. They want to act like Jesus, look like Jesus, but yet they deny the real Jesus. And when you look at that, o talale Yesu and o fili atu la o so, whawhina mato I Lord, ne tangi e te toa fio mai ai. Whamele mātai o luas wha whai upe whai, ima lima,
tali atu Yesu whape atu, ina nei whase se ina o tō se tasi. Whamei awai to a tele o mailo i moa, ua whapea mai, o au nei o le keriso, na tō te whase ina whaitangata e tō tele. We whaalongo iei, e o ea Yesu na whai atu au so, ia o kou whai keke. Nanga iei fwoi kangaka e o mai e kopi, e o mai e whape, whai ngā luenga lelei, ai o mai fwoi aka, e leo kangaka mo le tua. Mea langa ia kako whai tete e le ngata ele whai upe lua sulfa, tusi lawa le matai o lua sulfa, whamei, a wā e tutu mai ke riso ke pelo. We whaalongo iei. O Yesu le whetalai, a wā tutu mai ke riso pe pelo, ma pere wheta pe pelo, nā tō te whaia fwoi whai longa te tele mawabenga, ina ia whase se ai e ua whiniwhinia lava, pe a whai e mawhai ai. We whaalongo iei. Whamei lako whaia fwoi mea makau kia. A kau kala mai nei fwoi koe pa o mai na langi. O ka ngaka e whala whai opu, pe iau ka ngaka pa ia. Ai le kako ilo, sa mai Yesu, ia e loa fili ka ngaka ese, e ese ale anganga pa ia o le atua, ese le anganga o le antikeriso. Ale ka le sia, ia kako whai keke iai. Because we need to look at this. This is what Jesus said. He told them, look, take heed that no one deceives you, for many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Then in verse 24 of that same book says, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. And I want you to highlight that word, even the elect. E ka mai I, e leo sau le antikeriso mo tangata laulangi, o sau mo oe mau len tato launga fo lisi launga, o oe mau na filfilia Yesu. Ai lefa mai, e sau le tangata le, e fase se o na tangata ua filfilia le tua. Mea langa tato tangata kerisiano, tato tangata ua filfilia Yesu, ia tato mataala, a wole wha vai, a wole wha tanga whaia se fea, a wole dei moe ia matua tu mai, e leo ngai sangata mata moe. Se tangata pai e, ai mana o mia tangata tu mai mai, e tu mau, e pipi imbau, e tau fi mau ia Yesu Keriso. Ai sea, nanga leo whea wai a nganga leanga. Leo a maka nga whea wai a nganga, ai ke roa me leangai, o le whainga kao le hioa. Nanga leo whea mei langa tato whaitau, a tato whaitau tusi, le whea mei tusi nen tato whaitau ai. Whea mei, na lato o ese iai tatu. Ai leine o tātou I rātou, le wina tau mai, o tangata I tōtonu le kalesia. Tangata na tātou lolotu whatasi. Tangata na tātou whaiwhai mea whatasi. Nanga lewa mai, ngā lātou iai tātou, ai lewa o se atu. Nanga whamei, anga whapea I ka ngaka o leo tu o tangata le kalesia, e whapea ni latu mau. Ai lewa mai, ai o ese ma le lotu aisea, e whai loa ai e leo I kato ka ngaka, au ka ngaka o le lalolangi. Mela nga ye kako fai keke o le antikeriso e leo whea wai fafo o leo nga lua il kaimi nei e o fai il kaimi nei ke whaalonga loa le upu o leo nga lua pe kama fai whaasese oe a mele ton fai whaamalosi atua iate oe ia matahala le tangata au anga I le tua ia e matahala I le whainga o loo tapua inga I mea oma e te whaia you need to be awake, you need to be alert. Say amen. We're living in a time that he says that the last hour is here and I want you to listen to that. Well, I'm on two oil. Let me know kusel mo moyoni. Over malelua Africa sanga. As the mailing a kale le kale siel kending off and may walk up o le aso na tai. Le walk up over I want maliwa going o yo ange le few my Yesu. I lewa tato vai o mele tam faya to I woni avise se usa lava pele o mai lava mata nu mele fola ina Yesu I want nei tato manatu e le tau nu na ngo me o mai fola le tu e tau nu a tono le tau nu e tanya tato ai ai le tanya tau nu mai na fa mai upo tusi mo pete fa o lo pete o tolu fa mai awa nei manatu le fatuai mai o le tu e pe le fatuai e manatu e tangata Nanga ese a kongo le mele o fatuai ai le tu la feme o lona fina ngalo ina ia le fano se tasi ai ia salamo tangata uma ma ia to foi mai le tua mea langa atono a fa longo so fatau yo la to fio mai Yesu sau yo la to fio mai Yesu le awe makua e ke fa longo ai pea o tu fia na fa lo ya te e le sui a mea nga e ai le kanya fio a Yesu pa wa mea fa maoni pe le tua Nanga le fatua ile tu e pe le fatua tangata. Nanga le fa mai tu spa ya atono mele fatua ile tu fio mai Yesu. Nanga le fina ngalo le tu ina ya fano setasi.
Ia o mai uma tangata ia maua se ava noa e to e fōi tangata I le atua. Ia to e sala mo mato o mai le atua. Say amen. But again, we're looking at this, the Antichrist moving within the church. And we need to wonder because again, we're not talking about people that are outside. We're talking about people that are inside. And I want to encourage you, we need to be aware. That's why when we have the Holy Spirit, Nanga lefe mai atu spe fe mai ole nganga pa ia na te tai ia te oi I mea moni malava mai opo le tua a watu la le nganga e ngai yo musu atu ia te oi e fai no atu ia te oi e le o se mea mai le tua mea ngani si ole si nganga wenga ka this is another great work of the Holy Spirit is to give us discernment. And in the church, we've lost discernment. Instead of being discerned of the Spirit of God, we follow every new thing that pops up from here and there and everywhere. But we need to understand, Jesus said there is nothing new under the sun. There will be no new teaching from the Holy Spirit. The only thing the Holy Spirit will remind you is the things that I have already commanded you to do. That's why you need to be careful. When somebody comes and say, I've got the newest thing, I'm doing the newest thing, there is no new thing under the sun. If I kick it, because when you look at Titus, I love this book. We did a book study on this, but if you look at Titus, I can kilo le tusi Tito, o le tusi le na tusi la apostolo Paulo, e fa malosi e Tito leo tu le kale siafo, leo alwatu la apostolo Paulo fa tu le kale siafo I ke reta, leo tu welo na atali fa le angango Tito. Fa mai lang fai upo mo o nta upo mo fai upo lima fa mai o lewo tu watu ya te o tu sile ina ye nofo mafa tu langa le leadership team le kalesia wa aifa le kanaka nga ke fa nga inga langa ia awange I filo ai makanaka sise ai fai kaula le lisina o ko se umil nei lisi ia fa maomi I mea umai fai ia kasi lonko lua ia ama sawa yang lisina fa mai langa o le mele kam fai va ai ko apostolo Paulo e leo se le leo se kalesia au le tala leo Yesu ke riso nei kauvalea mela nga fa mai e fai kike ye kanaka ke fa nga ai saulo I lalo langa fa mai lewa yai foi kanaka pepelo le fa mai kai po sulo sultasi awai to tele o e solitu la fono o tautala tala I upu le au nga mafa se atu o e sili musa ile au peritome o la to foi te tau ona fa mai apostolo Paulo tauna punitio la to utu le fa longo le matau tio le upu nanga e wata ua la apostolo Paulo awange I fa kanga se kangaka I kuwa kui ai kala pepelo ia punitio la to lutu le fa mai ai fi fa kawa ngai sa tu singa mo tito mo fa ko sulu so tas mai ia punitio la to lutu o la to fa li USA nisi ainga to o a o I me leta tau ina ua ma fa mai ina ua mata pe a ai le o loa Kangaka I ngā lue I ngā ia maua I mea. Kangaka I whao ngāli kuspa ia, I ngā ia kele ai ang mea. Mea ngā whai aku ai, awange I whao ngāli po le kua kako ke leo mai ngofo I se maasa lafa. O le wala au anga I o kangaka Samoa, au le wala au o kangaka ke o siango I molmuli a Yesu, wawa ailo sa tau o e amol sa liaso taitasi. Mea langa ia tato wawa ai, e le whao ngā mea I mo ingako mea. A lefe mai fai keke, nanga kei lea le kangaka lea. E le loku raso ako, a fko aliali mai kanya lea maua ke kusi. E le sawi me kaunga fai, a fko a sawi kanya maua yang mea. Langa lefe mai kusi fai, e maka pea ai le oloa. Ai leisi au ngalo oloa ngei laulangi, e ai monga maisi me e uma, ako e le kango e le mama ai ako, e foi I tupu yo ai kopiko. We vava ai ke kelo ngei ya kunga mau fai fa me kango I malako o lo o au ma rio alala o se oki wa pala la ko hini se kulo ai wa kuska ngaka ngo o ya au ma meien ka kia malako e kau mai e ka ko le o ma avenga me la o nga langi o le mea ka ua lu a fa vau ai le kalia ina Yesu o fa vau se oli ai ka le kongu ya Yesu o le fa vau le langi o le alu lo ma lo si mea fa maongi le tua. As you look at that, it says, for there are many insubordinate, idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision party, whose mouths must be stopped. In other words, don't even let them speak in the church.
Don't even let them speak into your life. Don't let them say anything over you, especially because they themselves are not even committed to God. They're insubordinate. Listen to that word. What does it mean to be insubordinate? Insubordinate means that they're not obedient. They're defiant towards leadership. They come and they sit and they nod their heads, but inside they're against everything. That's what insubordinate is, because you can obey on the outside and still be insubordinate on the inside. But here he says there are many who will be insubordinate. And you know when you're insubordinate, it's usually because you think that your way is better than the church, than the word of God. They're prideful. They think that everything that they do is better than what their leader is doing. I want to encourage you, this is a character of someone who is leaning towards the spirit of the Antichrist. Because when he comes, he's going to be insubordinate to Jesus. He's going to be insubordinate to the word of God. He's not going to listen. Ngale ngofo mai ale suskai. Ale fa me e ka ko lo ole nganga le anche ke riso la sa fu anche ke riso. Ele suskai fo le anche ke riso ya Yesu. Ele suskai fo le upo le tua. Ele ke ka ngaka le tua. E alu ai fa ime fi ngao ya. Ole nganga le to fi na fa tu fa tu ya tu fa ke ya. Awange mawe to tono le kalesia. Ia o aka ko langa aka ko va ya Yesu. Ole si le va nga se sele la ho ele si va. Langa ele fia la ko fa longo ya Yesu. Ai fai kaule kalo Yesu. Os kanga ka vai. Ai fa me elai se fale. Elai se me ka ki ai longa ulu. Elai se fale, elai se me fa no wai, elai ni o me ai e peo se kanga ka makiva. E fa ngau fo, ele fa ngau se fal mai le. Ai fa ngau le fale mangu. Si le baba ai la kangaka e pe makiva le ni Yesu ele o se Yesu le ka fia muli ai a ku ni se apostolo le Yesu malosi a e sau ya Yesu e ke milio ngea e mo el malosi e fa malolo a o le pepelo le se menga le po le tua e le kai fa pe mai Yesu a mela e ke muli mai ma fa ngo fia le yo me uma no. Nowhere in the Bible does Jesus ever say that following him will be easy. No, it takes hard work. It takes commitment. Menga fa mai Yesu ai ko ke le muli mai ya ke a wo fo mo mo elalo mai e fai kaute na fai e fai. Langa le fai ngo fia le bala o le ko le se bala o se kofi. Ele o le bala o nga ia mau en ka ko mia. O le bala o le tuina ato tato tangata ato toa. A o aku ai o ki ai nga luenga le tua. O ki ai nga luenga le tua. Ya langa elis nga kai muso uki. Fenga umilang soifu aisha ia kau ka ulang swafa o ia al fai au le lebang fai au ai le semia nga pole ale le fai au ai umai fu ke o se o le kalwai no me fa mau la nga o le mea nga le suia le langa le tuina ato lo tangata ato to le tua fa tanga le tua langa le lo fe al wa ile nga pepelo fa se se ia tato ai tato mata la ile kalesia. Le ngata ele fa mai idle talkers. Fa mai o tangata e tau tala i mea lea ngā. Kalesia, malosi hate oi. Awal kako fia fai kakala isi mea. Ia kako fia kau kala le upo le tua. Kau kala le fatua tua. Kau kala le fa moe moe. Kau kala ya Yesu. Ai awal fia su e kala isi kanaka. E kalesia e lango le nganga le antukiriso. E fia fai kala iska ngaka masu e po ai le ai le anga ai le tato lo fa mai po le tua baba ai fa le e o lo kaukala e o lo pulo savali lo mofo ia fa ali Yesu Kristo. Show Jesus in everything that you do, even in how you talk. These are idle talkers. You know what that word idle means? Useless. They say things day and night. You ever had that person that just goes on? Usually these are people that are bragging about themselves. You know, I did this last week. I used to, and they're usually the toppers. You ever have those, the guys who want to beat you? Hey, man, I lifted 200. Oh, I did 400 last week. They always want to beat you. You got to be careful, church. That's idle talk. Amen? Even though I beat you, John, yesterday with golf. But that's truth. But be careful of the idle talkers, the deceivers.
You know, people who, again, it says here, they subvert whole household, teaching what they ought not, and for the sake of dishonest gain. That's why when I say when you come to church, it's not about what you can get. You know, we're doing our membership class, and it's something that I'm trying to educate our new members as they come in. We don't come in here to get anything. If I long if you memo, oh you know off memo, but I need follow love. Oh okay, look like she so e kale si mo ni ko mea. Ai wongi fa penga. Ia ka ko mai foi finga lo le ko. Yo e kai ne so so nge pele kale si. Ai wongi fa mo ne nga. Ia fa mo finga lo le tua. Fa mo mea le tua, say amen. Wa waila o tito mo sulong fa mai o lato tawani, o lato I lo le tua. Ai whaafiti ia te ia lato ngā luenga. O ino sia I lato ma whaalongo tā, lato te le whaamaoni fo I isi ngā luenga le e tasi. We whaalongo iai. Ka ngaka ia o mai. E kei loro ka ngaka ngā. E fia ko lai me I loa ai. Ai hao olo I ngā luenga le sau. E olo I me whainga kai, o le iai. Ai a whaingo fia, o iai. Ai a whainga, o le iai fo. So ka ngaka le whamen kuspa ia whai keke iai. O lisi mea, ele whamaongi. E ngole kuma ia, ele whamaongi mea o mai whai. Ele tom whai atua, ele o singa ruenga lan whai whai, o su ai mea ngā. O lea tua liki au iai, e sila fia lea kua lau whamaongi. Mea langa ku whai aku iako, e leise kau ele kale sia, leise kau ele whai whai au. A e saua oe whamaongi le tua. Ngā lue ma le whamaongi le tua, e leo sa ngā ruenga se tangata. A ole ngā luenga le tua. Whai mai lo paulo ia tito e tau po lua momo. A oe tito. O oe lewa whai ma whaiwhia. Whai mai a oe. Ia e tau tala atu I mea e tusa ma le mata upu e olai. Me whaalongo iai. Mai kua I pēa le ko kele o weanga whainga. A oe tito lewa whai taile kau kala pēa oe le upu le tua. A o pēa le mata upu le ola. O le ala mata upu le ola. O le awhionga pa ia le tua. A wange suia oe. A wange whase oe. Aonge fa se oe ia tu lava oe le upo le tua. They were not of us. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have remained. Pe whalongo I kalanga. Whamei o tangata na watu mai tātou. Ai walanga watu mai tātou, e lei kukusa lako whingalo man mele whai tātou. E lei whaamawalalo le tua man mele whai tātou. Ai lele whamei walanga to watu esi male kālesia, whamei ina I loa e le kako kangaka. A mele te whaamalo se, aungi e whaalongo se whapele, ua makan kule whai au kangaka, no. Ia e whaalongo male, o oe lava malo au nanga I le tua. A whaamaoni o I le tua, ia leila se meki pole oi. Whamaongi pe le tua. A whai oil ka ngaka le haru masau. Whamaongi roe le tua la sonei. Nanga le whamei e watu whamei. Anga whaapeongi kaku ka ngaka. Se me mua tu mau. O whalongo iai. Anga whaapeo. O le opo ngale tu mau. Lunga lo savalinga tu mau. O a whaafika hau le kupu kou le kale sia ku mau. Whamei anga whaapeongi kaku ka ngaka e ku mau. Au kako I lo ka ngaka e leo kaku ka ngaka. E kuna I mai lo mea o ose. A mela ngaka whamalo se keo, au ke popole le ose kangaka. Nanga e whalis ka whapese la wa maka ngonga kangaka. Whai asinga mamawhaula unga li pasta. Le ai rose la unga o le upo le tua. E kako kokua le upo le tua. Pe unga whako e kele whinga a kurisis e alua kangaka o ia hamalonga whiwhilinga. Al mele whamalo si ake o ia I lor mele anga whai un kaku kangaka. Whapenge la atu mau peo. La tu mau pe whai le ngā wenga le tua. Po lea le hika I whai au, po lea le fia le oke apso, po lea e le aisa. Ke lo neku mau, e lang le whai kako simia, e le tu mau ono le whai au, e le tu mau ono le kalesia, e le tu mau ono se tangata, a le tu mau ia Yesu. Langa uma me uma, e leo se kalesia se whai au, e leo se kalesia se ainga, e leo se kalesia se nubo tangata, o le kalesia a Yesu Keriso. E langa e ku mau wai. Nanga pole ale le fia. Le mau ia Yesu. Pau ngā me kahua. Ia ko mau ia. Au ka ngaka I sau malu. Vai ako le ko sau. Wānua ia. Ia ngai loa le whamai kuspa ia. Anga whaapeos ka ngaka o kako. E ko mau pea.
Ia la ngot whamalosi ate oe le kalesia ku mau. Whamalosi, amen. Mili lo tu ai whai e tu mau. Oi, ngā ko lua. Au musu. Leo kele iai tu mau i le tua, tu mau ia Yesu, amen. If they had been with us, they would remain. But the reason why some people don't remain is because they remain for the wrong reasons. They remain because they want to be entertained. They remain because they want the pastor to preach only what they want to hear. They remain because they want the team to sing the only songs they want to hear. They remain because the youth aren't doing skits anymore. They remain because they want things, but it's not about what you want. If you remain in Jesus Christ, no matter what happens in the church, you will be steadfast. You will listen to me. Lord, Mother, stay, Father, stay. Oh my. Me ngalo fakoi. Ako ko fangi ainga. Wala ba? Nang lising nga me ufakal kali ali se fai ai nga. Ko ko mai. Ang wala umal Mother's Day le ko yan mai. Si me nga ai fa pela me usu ya ngi me. O lang le ma ai fai au ile ku fa le nga. Ia kupu ma holan fa totua. Nang akele le ai kele fia ko mama. Yang kai kasi le ol fal ma. Ya walu ba so le se su e pus ba ya la. Awan fai au ya si kai kasi fal mai kai kas. But I want to encourage you, church. I may swing a year. And if I pay, no, okay, fear for you. Okay, fear for a fight. I can't for you, I have level fight. No, my year, I umalo loku, ya, eleona. Fight a swinger. Lang or mele come fire quay. Oliver, I fall late on my moya letu. Lang I can make way for you, umoletu. From a single my foil letu, elekaika ingo lang of mamu, eleosa of mamu. Au lafu mamoe le tua. Mea la ngaulo kakalu le kua ia ola malolo. Mawal soifua malolo. Le ngakai lea. Se wa laval ngā sais tu. Nisi ngā sais tu wa mama ia kele kako. Ke kai kasil kau sanga wa mangai fo ia. Ia kako wawa ai whale langa usi ngā mea. E su e ai kako mea mama ia. E su e ai kako mea ki ngā inga ia kako. Yang ola ia ki nganga ilo ole sukon ya ngale o al kaimila aile ile sais tu mai kui fakele kui fa lua fa ko men fola au kal mai le wa ngau fi ai yang mai fole ma su ngale lo kula solo lo kula sko mai ai fa ole sais tu over fola. Sometimes the problems in our lives is because of us. Let's just be real. And we need to make better decisions. Sometimes say no to the sweets. Say no to soda. Take care of yourselves. Your life is in your hands. You want to live long? Take care of yourself. Make better decisions. I know I was a heavy soda drinker, but I quit that. I had to make some changes. And I made that change because I see that I want to live long enough to see my wife and see all of my kids grow up. But it's choices that you have to make. Say amen? Okay, come on, let's just go on your telling. Lela tato baba ai tato tu swaitau. E umalona fa amtala mai ai baba ai la il fa ipo losfu. O le kila le o tangata tal tono o kila ke lo ai ese singa. O le nganga pa ia ma le nganga le o le antikristo. Fa mai fa ipo losfu. A o oto o ile tal noi o to le kalesia. A o oto fa mea o iate o to le fauina mai le pa ia. Ua o to i lo ai fo i mea uma. You have the anointing of the Holy One. You have the power and the anointing of the Holy Spirit. Last week we told you what is the importance of having the Holy Spirit. He is our helper. He's the one who's going to tell you, hold up, that's not of the truth of Jesus Christ. O ia le fa me fai mafsosoani ai tato e fai loa atu ia te oe
Pe ia ele o se mea mai le tua. And a lot of times we sense him. You ever been to a place where you're going and you just sense that this isn't really right? Sometimes we call it our conscience. But as a Christian, I want to invite you to this. It's actually the Holy Spirit. Sometimes the Holy Spirit works. He because that's what the work of the Holy Spirit does. That when you have the anointing, it says that He will only lead you to the truth of Jesus Christ. Remember, we also said that the Holy Spirit also testifies of Jesus Christ. That means that the Holy Spirit will not deny Jesus. He will only lead you closer to Jesus. Le ngata ilea fa mai o ia foi e moli mau ya Yesu. Nanga leo tato faita o le ante Kristo e le moli mau e le kalkou ya Yesu. E te e ya Yesu. Au le nganga pa ia fa mai e moli mau ya Yesu. E to e fa manatu atu ya te oe mea umana au ina Yesu. Mea nga ayan watu e langona le langona na ia iloa a tono le nganga pa ia nga watu itu ya tu. Lava ai mala sise. Nanga matu le singanga wenga le nganga pa ia le fa sao. Is to help direct you and guide you. You know, sometimes we wonder why we fall over and over again in the same sin and the same temptation. I want to encourage, perhaps the Holy Spirit's been trying to wake you up that you need to separate yourself from that place that's causing you to sin. That sometimes it's the truth of the Holy Spirit that's convicting you and not the church condemning you. Because a lot of time, if I'm singing my yakya, I'm on cool, or not running around paia. If I'm a singer, we are a sala, Namole, ole, we if I'm singing on a paia. In a yakako sala mo, I found my lalo limole to a notoy in my yatea. I lang elis can be alwakulang pa if I could show me sena, I found a rule. You must say, le I saw. See, ole meangale come failing on paia too humble to break us. To break our old ways, to break our old habits, so that we can walk humbly. Because that's what the Holy Spirit do. Remember in Titus 3, it also says what? He has the regeneration power. To regenerate means to renew. Fa'afowina. Lefa me olisingangan wengo le nganga pa ia. Fa'afowina tato tangata tuai. Ina ia avea tato matangata ato atoe lumo le tua. Mena nau te taloi le tua. Awa ke e ngā wenga le nganga pa ia. Fa'atanga le nganga pa ia ngā lua e solu mea nei. Le ngata I leo fa mai lisi me wanga tato tu sfaita fa mai o ke le ikusia ku ya ke oko o nga ko ke le ilo le mea moni le ai o ko ilo mo ko si la fia le mea moni le fa mai young in other words he's writing to the church you know the truth so I'm not writing because you don't know it you know the truth but because you know the truth just knowing it is half the battle but applying it that's the other half where many of us fail. Kele kakoa malama le upo Yesu. Kele foi kakoa a mene le asoni. Ai ke ne kupo fala blave. E umolo I le se me fia. Wole ana wole shiskai. Wole faki wole upo le kua. No le fia lang manku oi. Fa me tupo fa tu le tau longo a. Ile kakoa fa longo le upo le tu e tupo fa tu. Ai ele ngate nga. O le me silo na fa tupo ina tato fa tu. Ele nga le fa longo a ia ana ile upo le tu. Melanga kako ekelo kako le ova ai man fa mongyanga le tua. Lang o kele fa to. Our faith has been tickled day in and day out by the word of God, but in order for faith to grow, you need to apply the word. And the moment that you apply the word of God, that's when you will see the blessings come in. Maybe you're saying, I've been in church all my life, I still have yet to see any blessing. I challenge you, are you doing what the word says? Because hearing it and saying amen is one thing. But applying it in your life, I'm telling you, until you apply, until you go and do it, until you actually obey, you will never see the blessings of doing God's word. But if you want to see His blessings, don't just listen. Don't just be hearers, but be doers of God's words. Amen? And now we ta'ua. Amela na ifa ta'ua ya te oe tu mau. Tu mau le upo le tua. Lampeo tam fayatu. Ole nganga pa ia lako ifa mangaku ya ke oe. Fa ngaku ya ke oe lea, le upo le tua. Ai a fai le ai se kaku kai me fai kau le upo lea. O ala mea la alwa kule nganga pa ia fa ngaku aku ya oe.
Mai fa ku ngi le nga pa ia. Ku si le man mau le, ha? Le ke le lo. Si ele ma fa nga fa nga ko le nga pa ia ni mea, pe a fa le ke le so kai ni le upo le tua. Spend time reading the Word of God. Gaya fa pia, nga ye kanga kuspa ia, ele ye kuspa ia nga fa nga lang. Yeah, exactly. They didn't have the Bible, but we have His Word. We don't need a powerful, oh God, send the thunder, send the rain so I know that's your answer. No, His answer is in the Word of God. Fai tau le upo le tua. Tu mau le upo le tua. Lord, can you ever have those moments? Te me nof nofa ke ia mo saule nganga pa ia ko fa manga ko le maule. Ai fe ka hu le maunga mal me le lo fe ngai oi. Ai le mafai la ngal wa ku le nganga ang ko foi maule. Se le ai long ke le fai ko kuspa ia. Me la ngai ka ko maul upo le tua. Fa maoni le upo le tua. Fai keke la ngai le o I ele I o mai le ante keriso. Ai le we I lo nganga. The Antichrist, the individual himself, is not here, but his spirit is already in the world. And so we need to be alert, church. We need to be aware. You may say, Pastor, what are you talking about? This whole in-house, we hear all of these things. Let me help you. The real difficulty about this message is sometimes the Antichrist is not always obvious. It's not always obvious. Because when we say obvious, we say this. He's telling a lie, you know that's a lie. But sometimes it's these people who sneak in and they're charismatic. They know how to say the right words. And when they speak, oh, you can feel it. They know how to flow with the words. They know the scripture. But the Bible says these people, although they know the word, they deny the power of God. That's why knowing is not enough. And that's why it's important, bring your word. Because I want you to always challenge the person who stands behind this pulpit that when they preach, they don't preach their wisdom and knowledge, but they preach the word of God. Because that's why this is what Paul says. It's not by wisdom. My teaching, it's not by human wisdom. Instead, it's a demonstration of the power of the what? The Holy Spirit. So it's not by wisdom. Be careful. Some of us like to follow the latest speaker because they sound wise. I'm not against them if they're doing the word of God. All I'm saying is be discernful. Always be discernful. Say amen. I'm tested. That's what he says. Remember last week? It says test every spirit. Not every spirit is from God. Test every spirit. It's our job. Don't just fall for anything. Because if you fall for anything, you'll fall for everything. Instead, be rooted in the word of God. Stay planted in the word of God. Trust the word of God. Trust the Holy Spirit. Say amen. Malitala fa umay tato la umanita yao. Say lo se tala masani wala watu tato worship team. For me fata oto Jesus etasi aso yona uso. For me wo fatu sa ina le malo le langi le tangata ua lulu ina le saito le lei lo na fanua. For me wo momoe tangata o na aluane ailea o le waita ya te ia ma ua lulu ina le titania I totono le saito. O na aluese ailea. Tal tono o to malam lamol titania le semel lei. Titania o le me fai mawhaala ve lave. I le saito leo lo to le fanua lea. Fa mai la o vava ai atu au na wa fua mai le saito o na lato I lo ai le titania. Wa lato o mai nei ma wa fai atu lato matai ma wa fape atu. E te fina ngalo mato te atu e vele e se ina ia mea. Ai fa mai talo matai, aua ku ai pea. Inga he o kou li ai fa atasi ma le saito pea o tō vele ese le titania. Fa mai lo le kala le matai leo. Mai tu ia. Ku ai pea ia ola ifu fakas. Wai a o mai le taimi o le sele selenga. Na o fai atu la ia I au na.
I o tō mai whaapoto mai le titania. O na fusia la ia, ma lafo le afia susunu ai. A uma la ia whakao ko aku la ia e, sele mai le saito. Te ilo se tala o tatou masani ai, au se tala e tō whamnatu mai ai tatou, e o fo i tutono le kalesia, e ai fo i titania. E ai fo i kangaka e whakangao mai. Au kangaka e kako ke kapua i whakas. O kangaka kako ke whaiwhai mea whatas. Whai kako fo ai fo i natu. Whai me la auma whalo mono whatas. Whai kako ainga ai whatas. Ai lena wha mei gusta ia. Kua i pia. Aua ke popole ai. Lena ole skako ngā luenga. E iai le aso. Le aso le whaasingonga. E vai lua i le tua. Tangata na whaamaoni. Ma tangata i e whai matitani e tono le kalesi. O te leo whai atu la e toa siusue. Ke leo whai aku fo e kuskus lima. Ke leo whai aku fo e kau vava ai. Langa leo whai mai kus mai e kau sa ai. Paula mea. Vava ai o ia oi. Whaamaoni a o e ia. Langa peo na tamu whai atu. O le ale mangai o mea uma i au ke pupone. E ke vava ai aku fo i winga fo i e le kusa ma le kangaka au ke pupone. Ua i pea. E ai le kaimi e sau ai le aso le selenga. O ma whaaputu e ia mua tangata. E le moni le lato au nanga i atu. Me ngau ke kam whai whaamalosi kako e karesi. Lango ki alofa ia o tau. Ke le fia na ora pe tau fai atu e ika iskana kai o kala le fai o ke fai sa o kua e le o malani ka ko ma ka maka ya lu lani o ka maka e moni lona au nanga i tu moni lona tali tonu ma le tania hina o Yesu because there's no other way. Coming to church is not the way. Accepting Jesus Christ is the only way. And whether we go to church together, even in the church, I always say this, not everyone's going to be in heaven. But it's not my job to figure out who's going and who's not. My job, make sure I'm faithful to God. Make sure I'm leading my family to God. Make sure that I do my job as a pastor to encourage you. Make sure you do your job and watch how you serve God. Because when you go to heaven, a pastor won't stand for you. Nobody in the church will stand for you. The legacy of your parents will not save you. You must answer for yourself. And that's why I want to encourage you, church. Please, hear me from the motivation of a deep love for you. Choose God. Stay in His will. Remain in Jesus. Be faithful no matter how hard it gets. Be faithful. Trust God. Yeah, but pastor, my family's fault. Faithfulness in God. Yeah, but pastor, my kids are not. Stay faithful in God. Yeah, but I'm still looking for a job. Stay faithful in God. Yeah, but you don't know the situation in my. Stay faithful. Stay committed to God because the God that we serve is faithful. Yeah, but you don't know. I'm getting tired. I've been in church for 40 years. Be faithful anyway. Because what's important is not how long you've been in church, but your commitment and your faithfulness to God. There are people that will come one time that have just come and they seem more faithful than people who've been here forever. Why? Because that's the difference. It's not about how long you've been here, but your faithfulness and your commitment to Jesus Christ. Yeah, because the Lord promised there will never be easy days. There will be times when you will feel like you're alone. There will be times when you feel like you're fighting a hopeless battle. But I want to encourage you today, stay faithful. God is faithful. If I'm only like to yo mai vai ai if I'm only like to if I'm only a wife I'm only there to I want to vai a some for the look sao mo le to I will give up ai for this stuff
Tātou tū lai whamai mōre. Tātou usu mai le pese lea o te malosi pea. Me solo mai mauna. Ia me e mawhauwhau ela ia tātou nā nei tai au. E o tau whai atu, wa ia te oi. Mawhauwhau lava oi ia te oi. Ma tu e atu le tua. E le aise mea whaina tai le tua. Say amen. Tātou pese ai nei tai au. Let's
Fiona pa ia tama o mātou whaalongoloa o e whetalai nei tai au. Whaaftai nganga pa ia o whai o e masosoani o e mātou. Ai meise le nei vai tau lo ta ai le whinu. Ta ai le nganga le nganga le nganga le anga le nganga le ane te keriso le atua. Ai whaaftai o mātou whaalongoloa o e whaau mai ai mātou le mano le nganga pa ia. Wa iai mātou fo ina wa fionga pa ia o le mea moni lama lea. E mawhai na whesosoani ai mātou ina ia mātou i loa ai. Le ese senga o le ngalue o le nganga pa ia. Ma le ngalue o nganga le anga le atua. Ai e sosoani mai ai mātou tama. Awa le ia whaina mātou. Awa nei pāu mātou le atua i se se ma pepelo le atua le lio le nei ngama. Ai a mātou tu mau le atua. Ia mātou whamua mua oe le atua. Lofi na ngalo ia whaia i o mātou loto le atua. Pule mai oe tama. Ia mātou whamaoni ia te oe mea uma mātou te whaia. Taimi e taunga le muai, taimi e le taunga le muai. Taimi e le leia e le sawalinga, taimi e le leia. Ia mātou tu mau pea. Ia mātou whamaoni pea le atua. Awa oe lapa i te tau i le tangata e tusa maruna au nanga ia te oe. Whamanuia mai le atua, nisi foi wa whawai pai. I o mātou i loa tama. O oe lava tama e te mawhai o nanga lue atu. E whamarosia i lātou toi foi mai. Ia salamoa mai ia toi tūlai mai le atua. E whai lau ngā rue mai le atua. Ia whamanuia i mātou taito tasi le atua. E mātou au au nanga i ate oe. Ia mātou tāpua i atu i ate oe le anganga male whamaoni le atua. Mai via mai oe le atua e la mulotu nei aso. Nālo hoi le atua. Ia mātou ora i mawhātunu. Ia mātou ora o mawhai. E mea e te whina ngalo i ai. Tolu e mātou ainga. Tolu o mātou ngā ruenga. Ia o onga maso se mea mātou te hoi ai. Ia whātino inga lo whina ngalo. Ia whailo atu Yesu. I le lalo langi atu. Whātai le atua. I lau whātasi mai nei aso. Ia tu mau ia te oe le vi. E i mea uma o mātou o le malhau atu. I le swafa sili sili. Jesu Kiriso. Amen. I've taken tatou love my mama. Thank you. You may be seated. Praise God. Yeah. Idia le tu e me fu tu o meso. Livestream audience, yeah, I love it on the side. After for more tato yeah, so yeah, I'm having for the tour. I'm so sorry for to Umalava. Yeah, so tato Samina Nani Afadina. Tato Zero Fantasy. I'm saving yeah, you're from the tour. God bless all of you who are tuning in live. Thanks for tuning in wherever you're watching. We pray that the Word of God will be an encouragement to you and to equip you and empower you in this journey that we're in. Hopefully we can see you again tonight, 5:30. If not, we'll see you again same time next week, 10:30. God bless you. In the name of Jesus, amen.